بسم الله الرحمن الرحيم ولما وهركلا جاءكم چراغ دویتا کتاب یو کتاب من عند الله ذا طرف اللهنا مصدق لما معهم چه تصدیق انکیو دهات چه دوی سردی وكانوا أودي من قبل ددين مخي يستفتحون فتح بيوقتلا على الذين كسانو باندي كفروا كفر كريدا فلما پسهر كلا جاءهم چراغ دویتا ما هغتو كعرفو چه دوی پی جندلو كفروا كفر وكلوا به پاغي باندي فلعنة الله فسلعنت دي دا الله پاک على الكافرين فكافرانو باندي بئس ما دير بديهات اشتروا چه خرج کردوی به پاغي سرا انفسهم فلزانونا أن يكفروا دا چه انکار کوي دوی بما دا حغسنا انزل الله چه نازل کردی اللہ پاک بغيا دا وجه دا حسدنا أن ينزل الله چه نازل وی اللہ پاک من فضله پخپل فضل باندی على من يشاء چال را چوڑی اللہ پاک من عباده دخپل بندگانونا فباؤوا پس اختشدوی بغضب فغضباندی على غضب دپاس دبل غضب وللکافرین او دا کافرانو دپارا عذاب مهین عذاب دسپکون کئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ كَلَا چِئُوِ لَيْشِي دویتا آمِنُوا چِ ایمان روڑی بِمَا پَهَغَتْ أَنزَلَ اللَّهُ چِ نازل کردی اللہ پاک قَالُوا نُوَيْدُي نُؤْمِنُوا من ایمان روڑو بِمَا پَهَغَتْ باندی انزل علینا چِ نازل کرشوی دی منتا ويكفرون او دو انکار کوي بما پهات باندې وراءه چې د دین سوا دی وهو الحق او حال دا دی چې حق دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما ده کتابونو معهم چې د دوی سره دی قل ارتوا يا پیغمبران فلم تقتلون انبیاء الله نولی وجنی تاسو پیغمبران دا اللہ من قبل مخید دینا قل ارتوا يا پیغمبران فلم تقتلون نولی وجل تاسو انبیاء الله پیغمبران دا اللہ من قبل مخید دینا إن كنتم مؤمنين كجري تاسو مؤمنان ولقد جاءكم أو يقينا راغليو تاسو تا موسى عليه الصلاة والسلام بالبينات بكار دلائل باندي ثم اتخذتم العجل بأتاسون وليو سخلرا فعبادت باندي من بعده ددنا ورستا وأنتم ظالمون أو تاسو ظالمان